uyu n'umunsi udasanzwe kuko abarundi barengukana icyo bazigamye mu utwenzi igihugu cyafunywe ariko kitapfuye. Ni umunsi w'amateka mu mashasha abarundi twari dushashaye cyubahiro kizima se barundi. Uno munsi dufise umunezero ntangere kubona byakunze, kandi twizera twongera tubasaba yuko iri sabukuru umutwenzi festival yo kwisubiriza kuri itariki nyene uko umwaka utashe. Abavyemeye ni bande? Abavyemeye amaboko hejuru na karuru. Ndabyizeye ko muvyeyi yavyumvise kandi yabonye ko namwe mubishashaye. Turashimiye igihugu cyatwibarutse, cyatworohereje muri byose, na cyane cyane mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi. Mwakomera amashi cyane, baraduhanura byinshi. Ibyo nubwa mbere twiyumvira gukora ikintu nk'iki kinini, ariko bo bavyirirwamo. Imana ibayizagire cyane, komite yo muri presidence baratubaye hafi cyane. Burundi akunda Burundi, witwaza amazuru atavamwa amatutu, ubwo n'ubugugu ukunda umugambi kurusha Uburundi, ubwo n'ubugugu uba wivuze nabi, ubwo n'ubugugu wawe ntukirengagize Uburundi, witwaje umugambi wawe. Amashi mashi hasta la victoria, hasta la victoria. Mana ndasabye uzongira umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'umusiguzi. Turi kumwe. Mbere ya byose ndashimira nyanicyubahiro Mana mushobora byose. Ndashyiraho ikaze nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe. Amashi menshi cyane kuri umuvyeyi wacu se barundi. Kubera ko Satani ifata umuziki yari yarafashe, kubera ko twabikora turi kumwe n'abanyumba kumi. Ubu haje nyanicyubahiro Satani aciye yiruka. Ayandi mashi menshi ko nyanicyubahiro. Tukibandanyije nuko reka duhe ikaze Buramatari, guverineri w'igisagara cya Bujumbura, ba nyiriteka mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'abapolitisiye benshi. Babanza witonde, nababonye abaindepanda bose bari ngaho, n'abubahwa bose bashyize muri kino kibanza. Tugira amahoro muziki w'u Burundi. Hanyuma tubanze dushima Imana yo yadushikanye ngaha gushika kuri intambwe ikomeye idasanzwe, aho babiri bahari Satani acyahunga, sibyo none? Hanyuma dusenge. Mana yacu yo mwijuru, Mana mushobora byose, Mana nyirinkomezi, Mana turashima kuba twahuriye ngaha kubw'urukundo, kubw'intsinzi, kubw'iterambere ry'umuziki w'u Burundi n'impano z'igihugu. Mana turazi ko nibisuma nabyo nyine bihura bikaja mu migambi mibi, ariko twe twahuye kubw'imigambi myiza. Mana wadutumye ngaha abarundi banezerwe. Mana turashimira cyane ko abarundi batanguye gutahura ko independence ari bonane yabo, kandi tuzi neza ko abarundi twizera yuko umwaka utanguye nabi uzohera nabi. Mana turashima ko abarundi batanguye umwaka n'umunezero. Ku izina ryawe mwami w'isi n'ijuru, amen. Mukubandanya nuko uru rugendo ni rurerure cyane ku batari bake, ariko mu nkundire mu byubahiro byanyu dufata umunota umwe twibuka abandi bahinga batwitangiye imbere bitabye Imana, bumve ko ibyo baharanira uyu munsi twatanguye kubishikako. Ndasabye twese twiha umunota umwe, sibyo Mana?
murakoze cyane. Ubwa kabiri dushimire cyane igihugu cyacu cyiza cyatwibarutse kirongowe n'umubyeyi wacu Sebarundi yegereza abana mu rukundo n'ubugwaneza ngo twame dusenyera mu mugozi umwe nk'abaririmbyi n'abanyempano bose kandi akashyira kudushyigikira. Amashyi menshi cyane kwa nyine icyubahiro. Mwerekana amaboko hariya hari muvuga uti mwereke hariya na mama aho ari, kubera ko hajya ababyeyi mama niwe muhanuzi bahanurana ku murango no mu ijoro, sibyo? None muri icyo gihe cya wumva kugira ngo ikintu gishoboke nuko na mama yagize icyo aterera gikomeye cyane. Mukomera yandi mashyi nyine mama, mwongera amashyi menshi cyane. Okay. Hanyuma ubwa gatatu dushimira abantu bose bagize uruhara kugira integuro n'intunganyo y'iyi sabukuru idasanzwe Umutwenzi Festival ije mu ngiro. Hariho amakompanyi menshi, hari abaririmbyi benshi bitanze, hariho amabanki, hariho amaministeri menshi yitanze, tutibagiye hariho za berbe zitanze. Mubakomera amashyi kandi. Abaririmbyi benshi baba batwindangiye imbere cyangwa bakiriho, bose bamanye indoto zidasanzwe zo gukora ikintu nk'iki. Umunsi uzohuza abaririmbyi b'abarundi bahujwe no gukunda igihugu cyabibarutse Uburundi. Harabayeho iminsi mikuru myinshi itandukanye y'igihugu na independence iriho, niyo twagize icyumviro turavuga mbega ko independence ariyo bonane y'abarundi, mbega nta kuntu twokora ikintu kizotuma abarundi bose duhurira hamwe. Nacyo cyabaye. Mugikomera amashyi y'iki kintu Umutwenzi Festival. Uyu ni umunsi udasanzwe kuko abarundi barengukana icyo bazigamye mu mutwenzi, utwenzi igihugu cyafunywe ariko kitapfuye. Ni umunsi w'amateka mu mashyashya abarundi twari dushashaye. Cyubahiro kizima Sebarundi, uno munsi dufise umunezero ntangere kubona byakunze, kandi twizera twongera tubasaba yuko iri sabukuru Umutwenzi Festival yo kwisubiriza kuri iyi tariki nyene uko umwaka utashe. Abavyemeye ni bande? Abavyemeye amaboko hejuru n'akaruru. Ndabyizeye ko muvyeyi yabyumvise kandi yabonye ko namwe mubishashaye. Turashimiye igihugu cyatwibarutse, cyatworohereje muri byose, na cyane cyane mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi. Mubakomera amashyi cyane. Baraduhanura byinshi, ibyo nubwa mbere twiyumvira gukora ikintu nk'iki kinini ariko bo babyirirwamo. Imana ibahezagire cyane komite yo muri presidence, baratubaye hafi cyane irongowe na Mutamayijumo. Hanyuma mu kurangiza turashimira n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo kino gikorwa gitunganye, tutibagiye abamenyesha amakuru bose, abafana mwese aho muva mukagera. Tubabwira duti Imana ibahezagire cyane. Niharamba Uburundi, niharambe Sebarundi, niharambe umuziki w'Uburundi. Murakoze cyane. Hasta la Victoria, hasta la Victoria. Mana ndasabye uzongera umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi. Turi kumwe? Okay. Hanyuma uyu munsi sinagiye kuririmba cyane, naringiye kuraba uko abantu sijyana none Imana itanga ataruswa kandi ubishaka na nyakogoza umatize ko yatwaye South Africa. Ninde yarazi ko abarundi tuzohunga tugahunguka? Ninde yarazi ko Yesu azopfa akazuka? Ninde yarazi ko umwiraburo amazotwara Amerika cyangwa imfubyi itoma nzoririmba bigacika? Arabadashaka kumva mukombozi icyo ndirimba, bashaka kumbona buri munsi icyo uririmba. Arabanyita umusani, abandi umusazi, arabanyita umucuraranzi, abandi imvuruzi, ariko ubu ndaririmba bose bakankomera amashyi. Numva amashyi yanyu wese. Okay. Mukurangiza ngira ndabahe indirimbo imwe yitwa Kajyayo. Twese tuvuge Kajyayo, ni nshyashya itarasohoka
ariko kubera ko nabuze umwanya wo kwisohora kugira ngo munezerwe nk'uko mbona abarundi turuko sibyo none. Iyo ndirimbo yitwa ntukavuge nabi Burundi ubwantishe n'abandi, ingaruka zabyo zizogushikako nawe utabyumva kajyayo. Ntukirengagize Uburundi witwaze ubwoko bwawe, ntukirengagize Uburundi witwaje umugambwe wawe, reka gukata igiti wicayeko nawe utabyumva, ntugate igiti wicayeko nawe utabyumva. DJ Tenzeto Afrimamas, reka ndabamagaye na Afrimamas nibo baza kuntambira. Murabazi Afrimamas? Abamama bo mu Kayanza bakaze cyane, amashyi menshi kuri Afrimamas, amashyi menshi cyane, baraberewe cyane, baraberewe. Zeyimana jewe nihanye, Zeyimana, Zeyimana fata imisaraba dusenge. Yes, mana yacu yo mu ijuru. DJ Kajyayo Tenzeto, amaboko twese. Burundi ubwantishe n'abandi, ingaruka zabyo zizogushikako nawe utabyumva kajyayo. Reka nyine umwanzi w'Uburundi nitwebwe Barundi, dukwiye guhinduka, dukwiye kujijuka, utumwana ndika indirimbo mukandaza nasinziriye twese mu budasa bwacu, mu butandukane bwacu, nibwo butunzi bw'Uburundi tubitahure twese, ikirungo kimwe n'ikiryo gisozi tubitahure twese. Ntukavuge nabi Uburundi ubwantishe n'abandi, ingaruka zabyo zizogushikako nawe utabyumva. Ntukirengagize Uburundi witwaje ubwoko bwawe, ntukirengagize Uburundi witwaje umugambwe wawe, reka kuca igiti wicayeko nawe utabyumva kajyayo. Ntugace igiti wicayeko nawe utabyumva. Gukunda Uburundi n'itegeko, kubukundisha abandi si igisabo, kubukorera neza n'itegeko, kubuvuga neza si igisabo. Hari ibyiza byinshi vuga na bike, vuga basa amarobe n'imikeke. Uburundi bumeze nk'ibere rya nyoko naho rigira igihere. Hari ababizi bazi ko babizi bakunda Uburundi, nibo bene Uburundi. N'abatabizi bazi ko babizi badakunda Uburundi, nibo bene ubuvunji bwo kubona inda itukisha Uburundi, bavuma mbona inda itukisha umubiri. Ukunda Uburundi udakunda Umurundi, ukunda Umurundi udakunda Umurundi, witwaza amazuru atavamwo amatutu, ubwo n'ubugugu. Ukunda umugambwe kurusha Uburundi, ubwo n'ubugugu. Uba wivuze nabi, ubwo n'ubugugu. Uhemukiye, uba wihemukiye, ubwo n'ubugugu. Ntukavuge nabi Uburundi ubwantishe n'abandi, ingaruka zabyo zizogushikako nawe utabyumva. Ntukirengagize Uburundi witwaje ubwoko bwawe, ntukirengagize Uburundi witwaje umugambwe wawe, reka kuca igiti wicayeko nawe utabyumva kajyayo. Ntugace igiti wicayeko nawe utabyumva, ntugace igiti wicayeko nawe utabyumva kajyayo. Ntugace igiti wicayeko nawe utabyumva kajyayo. Kajyayo ndabumva mwese, kajyayo. Kajyayo, ntugace igiti
kajyayo. Murakoze cyane. Hasta la victoria, hasta la victoria. Murakoze cyane. Amashyi menshi.